kancane angibingelele enhlangwini. Hayi, Namuhla size sabathenda asilanga thina sisaphila kodwa sizele okhokho bethu abaningazi bangisasiza ukuthi babe khona bagezele nezinto abahamba bezibuyele bame manje kulezi kuphela ukulezi ngengadi bahlambululeke nje abantu bakwazi ukuthi konke abahamba bekonile emhlabeni akuphele nje. Sisho njalo esizweni sakithi South-Africa, ingakho sila namhlanje soba emhlangano sisesontweni size kunyazi bezulu sizobacelela ukuthi babeleze. Siyazi isizwe nesizwe esinezingane ezifundile kodwa ezingasebenzi. Siyafisa ukuthi nazo lezo y'ngane ziwuthole umsebenzi, zisebenze, zivuse imizi yoyise emkhulu. Nalezi zesifazane ey'khona esizweni ezifundile ezima-graduate kodwa azikwazi ukuthi ziyokwenda, azikwazi ukuthi ziyoshada, azikwazi ukuthi bazinakekele. Siyafisa ukuthi kusukela namhlanje zithole lelo thuba lokuthi abakhwenyana bazo bavele bazilobole, zihambe zokwakha imizi zivuse isizwe sakithi. So ngala amazwi sithi isizwe sakithi asigezele, asiwashele, kube isizwe esihlambululekile, esingenazinkinga, kube isizwe esithulile. Yingakho sila namhlanje. Omunye umuntu angasibona sila atshela ukuthi sozichithela isikhathi, kanti cha, sizocelela laba abangasekho ukuthi la bekhona noma ngabe bahleli ngasiphi isimo, la bekhona bahlambululeke ngoba yithi esinamandla ukuthi manje sibacelele ngoba bona njengoba sebengale abakwazi ukuzicelela. Ngakho yithi kufanele sibakhathalele ukuthi sihlale size kunyazi, sizobacelela ukuthi bahlambululeke, babe nendlela enhle, bahlale kahle, baphinde basivikele thina sisaphila, sikwazi ukuthi thina sisaphila siphile kahle ngendlela eyayidala umdala, singagcini sesilawulwa izinto zala emhlabeni. Yingakho-ke sila namuhla sizocela izinto ezifana njengalezo. Ngiyabonga kakhulu. hayi.